Presbon siya jalu nya pralnya nya giti bajai bat ngalian juga kesisi nya bodi nakam tat haduk ni magde MPC dan keladul keladar hak nanti badai nanti basah Presbon Pada kami pada ipek untuk PC kelafat kita seng banyakkan leban baik. Lagi baklai teri jengkeli tiba bakla kan PC kelaf kubur bakal sekolah paiba apa syed basyan. Benda apa? Ikhtiar sepang kata kejengkut subah kan kena jeng syak yang baguri. Ngadawa banyak dimax jong pi samla dia kun exam bani paiba kenang ba itu samla ba tristom bala pulistom miet na basgi kin hun museum katno piyo ya kata jing penkre ba je kun exam jupi na kaliang jong chaman juga PC lo kubur apo opsau kanta usbani paiba itu dimax jong pi samla puli ba kun ya kena exam la kalong MCS berkomentar terter. Juga FPS kadang karisho sampai hau attachment ajar kakindai kadai iwai pun aksan Andai rasdang ban pengkala kumbai ibai pun ibai san ya kani nakaliang ucaman rong namla manai marwai akti cisngi asngi kesasyong meeting ban pendat ya kani marngem kuwa pepemi pertas semen na kumbai bakele na kumbai kaniru nakaliang ucap kmi lenti bakam PC kan sa pendat ban nakaliang senggang ya kmi lenti ban ni bodien ban kmi lenti bakandan kajing pendat ke belong baik nanti maupun hun omnya ke isu hundai maupun hun yang itu kisam lah latrap payakun ni kena exam oi kebasau kami yakran golong hakami ni exam banhe personal interview kim dei ban kala nak kaliang jauh tahu nomor jumpi kumba kaliang kerjaan nak kaliang ucaman lo kubur berpendek belum kumba jono bagi kerangnya kata kalong dapat kaliang nampak yulasi dan berjilek betul pada kaliang buatnya kekam kejam berpunta terter apa kadu ya kecimpan benang dekat nuksion akan real terip trong ta benai nak kaliang dapat MPC kalau kubur bahkan saweng pas pendam no ini kilong kimat tiba dia keren, dia ter, dia kai, batang kuai. Kejuan juga seng tak kesengi ini. Kemudian Iwan melihat drama, ringiwan nampak kejing Sofia. Bat ngilap subun, kejing deko, dikerjum keram for MPC. Nak kalian juga seng di sini baruan. Yang sesyong, yang seperhat, yang selum top. Yai bentar menghap ai jemut, berbentit jengkang sokar. Bat ngikuak, bahkan di ke office, bujuk penyat, kondok. Jadi exam per kalau bayan nanti kamtam mengilak senan banbeng ya kata kacing jarum dan sekang dien dan sekangit kami nanti maka sengkan ya kan ya kata kalau kacing kot jung suba pendong jing kam jing tep kam buntu hang ta kan don ke bamsak bikan kata kalau nakaliang jung ke isu ngin persyam bandat dan kongi di bamsak ban ngin wana kacing senia kamtam isamlah berdok panjo kam ilbenjo ngim kuat bagi tentang kita pada jingrai bagi diberi sorkar lakelong di minister ke MLA ke MNC ke ofisar sorkar ngai istamlai pada hok banjo kam kiri banjo di kuat bakani jing ya thongkam sop na jing khangdien ngasgo barong bakadai bendu bandam no kaya jungi ai istamla dawan na kuno ye ngai ba pro ba start bagi trestom kinyo ya takam bade hok banjo
tangi ketin kubai subun sia jarnu macam orang hi ke jenglong zaman ko FPC soba kam desu kepada habis keren tentang studio trio kani ke jersey keba penatatin buat kejing tarai jong litang juga seng rei buat samla kam jamru wajah pada ko senam kapolong ke seng nadu ajak kral ni keren span sarkar ba kadai ban khau thmai kom terkam buat streamline kom badai buat kibari ba syam ni kiblai ban la saban pentulun ni kam kata kom kham tam bara kejing kala handai kat ami kisngi PUE kirang bon kejing sak keno kejing sak kentha kejing sak kawang kene PC ba kadon subun ba kidong kadam dia hal kata penta wat kesin ban kong keseng gawan handai ni sosi balong ba apa ya keren suko masuk ke kebek dari tang hadin kat tuni tentang kadon kejing kala tolong ya ki su tentang kesini haban wan yang sesin tentang kesini ni bak penboy timat indawa cungi hadin kejing ya song jan baru sini tentang kesini tentang kejenit ni nak liang ucaman lakat banyak keren berpasno lor kita kimat indawa cungi bat kidon katu kani kimat indawa kiba nak liang kani ka MPC ka kubur bat seleh badal kam ingat ba kani kadi tang kejing sedang hadis ki banwan nak liang juga seng kamdai bakut tambah suat wat nang hindi hendrai kuno penghai ke MPC yang si kenduk itu buat soka bat wei pat tilat nanti kuno pengen penting kena wajing terekam MPC dia belum kut coba im kuak su bagani MPC kumbakren dan menur di forum selaru kun ong ba kadai jakat tekam ya kita kidon jigedai bat ke license nem kadai jakat tekam nam ta jigedon yedai bat sarkar kadai jakat tekam nam ta kita bedon kaspa ka pau bantit ya ta ka pus bagi kita dengan soban ong ba lada kani kaying nan ka slam kadon pedang gejeng ko jung subang soban ong kawara pat gejeng kerman ya itu gilungi yang longsem ikon samla kom samla itu no hendak gidon gejeng dan ya kedan ke bah la biang pura jeng pule jung ki gidon gejebing ke banap dari kmi nanti ba kani kaying ke penmi isya ya kita ki ofisar sarkar ibla ban ai jeng syakri ya kejelah ba kowe kamu pikir mantan piong bang hilak ban declare mantan kin peni ta ki mak ki hatu pi kandan nem patak kada jing manipulit ngapa sempuar du city utam ni ka MPSC bahkan ai ta ka jubak ka bahasa sapi hi ka jersey ko adon lupa handai ngatrai dimak sekolah adon lupa ngatrai ka pertai komputerais menta ngatrai kamdai ko sedam ta kadang ibu kuar apso kenta agli yang chaman lo kubur kata banle le da kadon ta jingle tu kata de ngasom pi ade tu hi ta kemut le tu kinong le tu da sa jingle tu handai kalian juga sedang kuat tangga we kemokran kong menit tangga jing sedang nang ni sakmat kuat ba sistem kuat kemai ni belum transparan tadi ke sarkar ke hak sutu ban hak semelu ke jing bakli pada habru ban interview malam ini piong ban say ki max kadai tang tu ki ndu pongot ne yong penilot borok khai jombor andu po ni pun wi ilot borok khai jombor khai Hi habire bukto ke resyo khendiat ngam song tu halong pimatai khendiat ke resyo ko ba di geresu HU R jar kendai pemi I R di 1.2.5 Jakarta Semen ada indah lah shortlist pemi di geresu 1.2.5 kebeli kelak tak ada ni sudah tapi pun kabadan keres kehidupan biasa pun Jakarta Semen no sistem nanti penkala buat badan bisa kelak don kita kedau mikran bagi kuat kenut kata kuat kejeng kidung baik long kot sudah kamdai binile kon jaka du kumi ko tai